Hali tumeifika na tunapata haiendi vizuri, na hapo tumeongea na tumehakikisha kwamba tumetoa pia our instructions kenye inavaa kufanyika. Na hapa tumefika, kazi mzuri inaendelea, anga ilianza juzi. Ya county ni haregire na migunda tondu ungirora migunda mingi ni yatuikire devolved, na nikio rona gutari na project maximization ya project tiga kuria kwina migunda mingi ya thirikari nene. No ungirora county ta Naikuru, urore county ta Embu, county hare hena wiguithania wa thirikari nene na thirikari ya county, project irathie na mbere ni cina makiria ma bilioni 100 and above that. Koguo no twende ku insist governor migunda ya county area ikuo arekererie nyumba ciakwo tondu igukorwo ikiunwo na ikari ya Kiambu na mbeca cio iguka gutigwo guku kuri andu a Kiambu nigetha wira ucio thi na mbere. Committee ya housing na twaigua nate nigukorwo na kiru gitagwo CSR ikoragwo ati project eno ngoro ni over 1 billion itugucoka nithio twakirwo thukuru na turenda thukuru haria Kirigiti, twakirwo thukuru ya Kirigiti primary school, na ongoro gutikotekana uguo twakirwo thukuru ta ya Ngego, thukuru ya Kiambu primary, thukuru ya Mungai Shegesha, niguo andu aguku makorwo na maiganira na maigua they are part of this project.